Ai le tonu mai ia le sui hoi o le tatou whaloloa o whātoanga e le foi vaenga o le tai au whaatalo watu Greg Malou so a tau le nei tai au malole le usu nei foi tai au fou malole wha malosi whaatalo watu. Ia, whaatalo watu lau tō wha ia profetaleng fo i tonu ngataua ia mara ofisa maru nei tula tai au tu share proclame man whainga paanga ia alfa o lo mo whatoanga ia man tātou ala whaasala lau nei ia whaatalo watu i nei tātou paanga uma paanga whatau e le ngate leo paanga whaongolongo al tātou proclame ia le ngate leo tātou whaloloa ia o le se tātou whaatalo fo tātou tu malo tonu ngataua Ia. e sile sau tātou tu malo te tasile ngato Bruno Slafai ia o le motu nei potu tu muani i le tūlanga lo e tātou polo ke tiro wharuina. O le tala mau fo le lātou tali tunuina o le oloa. Ia le aunanga fo ia le wharolo whatuanga o whaiona whatunini le aso ma le aso. Ia e whatalo whatu fo i company tuma oti, ia ma lau whai business. Ia o nisine o i lātou o lango ma losi tātou company. Ia le whainga whataunga tātou o lo whaiona lātou whatauina. Le ngate lea ta māma tina matua. Ia lātou fo ia mtawhai o tapu inga mau. Ia o tu ele muri panga maula le muri la. Ia wai tātou rufana o tātou alfa vai tute me au tofi tātou tinga ruwe. Whatalo whatu Samoa, good morning. Hello. Ia, good morning Ryan, le tai au. Ia, whatalo whatu ngatau au. E sungal fongal po kalamini ni tai au. Ia whatalo whala, o le sofa man malo Yesu ke wisu. Ia vere suafa e whatalo whatu ali mamalo se o tātou o tunu. Oh, ai aku pe nga alu sau ku wanga wa le sau last week ka. Ang fu yo nga so o mara sautina. E yo pesa fa mangu yen mara stela. O le wa makar ka ko fanga solo le sulko sang. O ti lipini. O ti le lipini al tato wa sulko sang. O le fala ulo ele i faia yen ta pinanga fo ngan le alo ia. Ya tulanga la vai al fala ulo ia bota pisar temine. O le vaso ma vai ia sa ang nailunga o le peole ia tulanga lo eta pinanga tato fala ulo. Mo le se furu tau sanga. O le upula ulunga lo ia yo fala ulo tu se ia vang nal vai la au ma tulanga fenga faiva. Okay. Ona o le mafu anga ranga tau. O pauni o vai ngai lu e fala ulo am fa pito asu faiso. Mai la vala song fo se pa ela sto na. I le fa pauina tau vai la au. Ia ringa te lea o tu ainga me whenga luenga lo omna o mia tātou o whai whaiva. Ia o mai ia o nei e tutu ngā uwha pauina ia so umalava a o whale o loa lava ia. Ia o si teimi o natu i natu leo niso atua ngai lunga tātou penga te whailangi a wafo. Sila mai mō so tātou wa tūlanga loa. Tātou o loa mō whala o loa futau sanga o loa whaluina. Ia ai tātou tā mau pia lava puinga o nei tātou tā mo te minei. Ia o tā penanga i o whapitoa whala o loa e alu uma. Ia o puinga lava ia o doa nei tātou tangata. Ia o lo tā pena i whala o loa whatuanga. I le vai asuma vai le winga o whamtalanga. Awa e tuaisu i le whala o loa mō le... se whatatananga fo ilea mo le li poti tūma o te tūlanga lo e tenki fiva. O le tūlanga fia ua pa urinu mero nei o tātou tangata fia ni whama. Ai os whaftai fo iona mtanga luenga ona o le tutu atu al whalolo whatuanga mtali atu i le lato vai la au whatauina. Ia mo le tinei o le insetio namu. Ia e le tue pōmale tūlanga lo ia le ngā pātia o tātou o le lalolangi. I le whaama, i le sau. Hantavirus. Ia, e le o nofo fo i le alfa lolo watuanga. Pea no tau, o le alfa fitau le to ai tau nu uma si whamtalanga tonu su tātou tunu. Mātou te tali atu la vai vai au ma wāpui puinga. Ia wā pei o le tenki fivo o le namu. O le namu. Arai mau e o koulu vai la o e whangali namu. Whangali namu. Ia, o le whaama i rāria. O le sum. O le sum. La foi la mau e o koulu mea e. E le ngata ina mau vai la au po le whatu tali e leo vai longai. Teilon. Mo le whaamate ino nei manu whalafua. Alo o mau fure kama pā fuinga. Whanga i sum. Olo o mau fure manika ko rat bait. Pese ta mai potu na o le sum. Ia o mato tapena ina vaena e whiwhire i sum. E alu atu le i sum. Orosi kongoranga pokunga. Olo o iaile vaila au ina te aina. Se tulu. Iuna mate lo lea. E mau ala ia o tau se vaila au. Vole mo le virus. Vole leo se tupe. E iaile vaila au. O le vaila au na le se tupe. O le tapuni o le whalo loa e sa rai tala.
tonu lava ni te wasa se te mi se fa mai o le se tuke. No macho cha pena o le vai la au le se tuke. Mana ia te rewa e ngai e peona e tā ua le tātou am tangal pokala. Me le la, wha popo mai lo soa tau nei tai au isi wa e ngau le tātou whala uroa. Yeah, I've time mo level no. Ia tō matau o le masina nei, o le masina le Magic Month. O le whatoanga ia ua whai ngoa ina o le Magic Month. O se masinga winga esi. Mai lava ia me whaasolo atu le amatanga tutu o tasima iuni. O le ia i tūlanga o whala wilo amatau tia al whalolo whatoanga. Poni pomu e ono o papa ia tai. Ia o le tūlanga leo le matou sifurutau sanga. 10 years anniversary al whalolo. Ia umona aprovina me le whionga le polisiti. Ia po se pau. Ni o loa foi. Special lava i toinga o loa ia. Pe o loa leo le Camput size 10, safety. Camput size 10, non-safety. Pe o le tūlanga le matou 10 years anniversary le whai. O lo utam whai matou e promote le 10. Ata ua lava matou le numero se food. Ona o le tausanga ia talu ona tuto o tasi. Palo loa mai malo. Ia lo iei whai le tatou maia leo. Maia se le pofi. Po le tūlanga leo wa pia o lau manufactanga e so se mango ngoa ya lo mo foi falo fato Poly rope size 10 o lo la via foi tatou promotion ya fai ona e tova alfa lo po vai tele po funga lei po sale longa fai ona toa ya na apply la yo lau pasien ne te mana o ya 5% o 10% yo lo mo foi tatou sa mala tama e la via foi tatou package le ele promoting 10 ye le ngata foi lia ia tulanga fa mana tuma sani malu so tatou tunu tatou vai la au ia tatou safety gears ia mai lava i lunga lo wow ia se pa ia lo fiu vai ia lo mau lava ma tosa pa lai lunga lo ftoanga ia na fo iwo sa ta o le Ceylon tu lava hands virus ia me fai e su lunga le page sa mo market ia te masa i le video fonga le wo upload le sona ia me fai ne mau so ma mala ma anga tit il fa nga ino le nei fala u sumu po le vai la au le Ceylon ia malo fa ftai Lena ta ua crack kusa o le pa ua toa o lo tono le whalofa toa nga se i vanga nā vai la au por sa o lea. Yep, se i vanga nā vai ngol vai la au ma le fishes. Chemical ma le fishes. E le o ma whai o na ma oti le mai tūlanga lo e ia pa ua whai whaluina i tātou vai ngani e lua. Ia au le whalolo a toa le winga whamtalanga o le homeware, hardware, ma cutting tools. Lo mfai ona fai tatu pa u amata mai lava I la watina e tau mata si pa ia le se selenga manuia o mea fai ngaluenga o lo mfai ona whaaluina tatu pa u I le se furuta usanga le wharolo e ono ia le fiafianga fu ile walo wa to e ruwa ia sona umaro masina ia o le tapenanga mtau tia ua target fu ile ina ia mfai ona whaamana tuina whaatasi male tuto tasi por sa o tonga so tatu tunu ia link whaatasi ia le tuto tasi ale tatou whaloloa ia ma le tuto tasi ale tatou atunu o lom whaion tatou tapena ia o lona po department na o mwhaion whaaluina tatou whaloloa homeware, hardware ia ma le vaenga ka ko cutting tools ia o lom whaion whai tatou whaloloa se ia wanga nā le chemical ma le fishes ia se itu ma oti mai ia pe whama oti mai ia se approval ma tatou pursini ma punanga ia ona tatou ilo lolo ni situlanga moa ia ingo le vaenga Tara noa na fi Malaysia o li inga fai maketfong. Mai role si li inga. Ko inga pisi ngisi e. Tau ile le taimile nei le. Ile tūlanga fo ile le taunga tā le tau le soifuanga ma le si tia mawalunga o le tau le pensin. E halo luan mato wha soa kongol whara inga ngafi. E se umama ko manga. Fai mai role kala le si li inga ke longa la. Fesili AI. Fesili AI. Karo ka maror ke fongi fesili AI. O le asko inga pisi ngisi vo le sut mo sa mo le kaimini ngai. Ele si kia ma o lunga o kaur soi fuanga mal pensing. Ai kali ma AI fa mai. Me tau fato. Ai vai me o fa ba fesili AI. Ala ba o so. Ala la fe kaui kongu ale luo mai ngai o le tala AI. Fai fato ma tau dia fato por kala minister to nga tawa ele I par po mu dia America mo la to tawa lo langi nei le sa eta wa ma fa so te min nei o fato ang la watina ia au mai fo ila fa lo fato ang to ta wa ta to te no sia le sa wa sia la sa we to fa ta fa wa esele au mai o fato la au de pepa sa au de fato la au ola ai au mai ma le fu o fato la au de e fai asi e fai fa ta fa Ale fa
kapala ke ora. Ya lo na mana ya na. Ya ona vai tatu chei do. Ele AI sia. Ele AI sia. Wa nga AI sia. Sa mo ku pasta. Al mene boleh fa ka forsa o sia. Ya welo ele original sia. Sa do sa o il fatu na au men fatu win. Cha wala vai ya mali e fo ya no so no ni tu na cha. O tari lava leo tatou. O la wati nai. Tu rola la o soi fa follow fan. Sa amsina fetilis. Tongi msina tanga pala foi dia. Ya uma. On me lo tali at mel best harvest. Ya vai nga tari lava fa lo watu nga ise vai nga tau la pela o nanga fo ilia mini tau la pela fa tinu no la wati nai. Su mai fa lo watu nga. Ma tu tuina. Em fai no ma tu so son e ma fai no ma tu visit. Ya la wati nai. Ava tu so soninga ile tulanga lo ya vai nga o e va ia ua tau whaale tonu la wati na. Mana ia. Eisa si vaenga. Ia tūlanga lea whapeo le tatou wati na ele tele tatou whaasoa. A tatou mata ngi lunga le social media. O tele o tangata lunga social media la wei te mini. E tūlanga whaao o so fia lota fia whai whatoanga. Pea mata ngi video tatou lo lima ola. O le sunga ia mai ki rei mua. Ia whapeo whatoanga whai watu tupulanga. Ia mwhai ana adunga Facebook. Whao ngā le taimi mata e lunga Facebook i metau. E ua mata so le isi mea. A ua fia whao ngā rei. E nisi ka mai kiki ngale po ngale whale vau e ngoia. Kiunga ta whama. I love watching that guy. E whaianga whatoanga e po e mai o anga kalo. Whapeso e ngā ia. Tolo matere se watu. Ole o loar fa lo foto angolo fa ngai de ingo. Ai vai. Ma to ila out round up, mo sting. Me vai na. E ala tual tamiti o ngai la ke le fa ka i funga le. Mana ia tere sole. On mana ia foi so na kiu. Le I fa vau. O se e kele la vonga video so le po melang manga talo. Fa toanga. Ai fa ile mo fa ile udu. E kau e ai la ki ala le dinga te ia hoi le fa fonga mo tata poka la me visit. O mafio aku ya oi. Ia ngai ke kau pungi kia ma o ngi fa pe o ma o ngi ai le ai o ma o e le fake ma o. E chino fo ya ma o ke mana ia I think ole mana ia ole nei tau ia ona ole ile mau le temi nei fa pe o o sikuea tangata whaatau au tau e sikuea le au whai whatoanga. Sao? Toa tele, a le mepi te sili ni tāua, o a mea tūla i mai lalo langi ma le koe o maingi wa amati lei. Alai maua mea ai tātou lau whanua. Ia wai peo whatoanga a le mwhaina whaatau, ia whaongai le ainga. Ila koe ngā mea ia o whala au aina. Maenga ia mwhaiana, tuisa e mwhaiana, survive ia tātou Samoa. O a o ngai o ele lalo langi ma le tawiringa. Ai mwhaina survive tātou i mea o lo tātou lau whanua. O le sina manu nau tito nga tau. O le o tāpenanga whalo whatonga. Ngā lua ino nei o tātou whanua lo o ia teminik. A wale toa telena o nau mai whau. Paapa, tātiti ai. Ai oi whafo e wha moi rent. Isu enga tupi. O nā au ta whao ta whawhale matua lawa. Luma mau ta whao. O mwhaiona to tō iso se whaenga. Ia wā ia tātou tāpenanga mo tau tui whuanga mā tātou tele ilo le onge. Tātou tele ilo le mela tupu le sili ma tau sanga lumanai. Ia e tālo whalofa ia mātou le tupu ai. Ia o le whautuanga nana o tātou mātua le te mini. Ngā lua ino tātou whanua. Awane o tātou tangi sahi mele au le malo si wao basic singa o le olanga lo tātou iai. Au le tangi le mele au le malo si. Ia tangi lava le me au i lau lima tau tau. Au le no le mele au le kalasi o le olanga. Kalasi. Malo, pa tele grandma, ai nei tai ao ia, ma nei el tātou fa so nei tai ao. Ai mai se foi o le me pito sili na tā ua o le fa fonga mai la to la fai ia you know atinai. Mai la to foi fi fai atinai. O le ma fai na o fai o to so swani. You know. Nisina vaenga elektrongi. E o soka me ia o nganga au ka follow uria le ke fsidi. Mana ia. Fa mato so ni fa sino tu lava temna. E mana o mie te alu ma ave tanga ta fenga luenga. Ma whatever no. Te alu ma ave feira o wati na e ma fa sino ni sio vaenga. Ia wa fenga lo wati na. Ma lui lo fai va nei aso. Ia sei banga na lava ia. Le fa fonga anga su tato tunu. Fai lava sa mi sila wa fonga ni sio vaenga. Asia sino pen fai lang. Na yo tātou la fo i olo waia. Ia ele ngā tele, au soson sili na yo tātou vaenga whai paanga mo online shopping. Samoa Market, male mai Samoa.co so tātou usoi nai manukau. Ia asia sinu ngā naun kiriki level link. Ia na e sule nunga e wada au nanga whaloftu anga mo sia whai vaenga whenga paanga lo waia. Ia whai me lau whenga whatau ngā wai tutusa lava lo loa mwhai una whatau ina walk in.
Mara lo am fauna fa tau na menua tata penga te failangi lima te sto te siono mo sale longa lo limon fitu mo funga le lua limon no valu ia male meri pe fa pe lo e mana mia ia so tainga ia ma fa tata no ngani sio lo Echo 200 at samoaonline.ws ia etim fauna e so tai me so lava si taimi so lava si aso lo e mana mia so sonia company ma te mau nei e mo mole tu ia le pamanianga nei aso lava singa umale utamatai i lo tato atunu ia to fa se fu Samoa